جبر ترسا توپین فروکین روسی چکدارن داعش مالباتین خواج رقای دروین عراقی اول تل حمیس دست ده سر ملکن ولاتیان فروکین روسی هجمارک داور و بنگهن ولاتیان لگندوار حمس و حلال توپاران دکه و حکومت بریتانی دی بیجه بتنه 5 سدی جیریشین روسی لدیجی داعشین ریوبریا خواستری پشتگیری ایریشین روسی لسوریه دکه و هفسروک پیدا دبیجه لروجاوا داعش نمایه و اگر پیشمرگین روجاوا براوانی گل دخوازن بلا هر انجراب و عزازه و شر بکن. دوباره سلاو فروکین شهریان ترکی چند بارگه این پارتیا کارکرین کردستان PKK لچیای قندیله دانابر توپان لگوری آلاوین راگی هاندنا PKK کو ایرو چار جوتمه دانسبه فروکین شهریان ترکی بارگه PKK لدر دورا گنده اندزه لسر چیای قندیله توپاران کرن لگوری زانیاریان کو در راگی هاندنا PKK دا هاتنا بلاف کرن تزیان نگیهانا گریلاین PKK لی فروکین شهر لازیمان و دوره هیلاندکه جالی خوا سروکاتی و حکومت هریما کردستان هولدان خوا بردوام دکن کو هر دو آلی چکان دست دینن و جارا کدن به پروژه آشتیه دنابرا هر دو آلیان دا بریوا وجاندن و جیانا سیویلان جی ورا پاراستن لباکوری کردستان النافچه نصیبین یا مردین دو ولاتیین کرد 27 سالی و یه دن 5 سالی به گلهین چکدارین ترکی و هاتن کشتن لگوری آگاهیان کل نصیبینه که ده قداغه کرنا دروا لوی نافچه هاتبو را گهاندن و کردکی 27 سالیه به ناو شاهین توران جالی پولیسین ترکی و هاتیه کشتن هر وها کردکی دن 5 سالیه به ناو احمد سونمز لبردری مال خود راستی ایریشک چکداری هاتبو اوی جیانا خوش دستا هات دیار کردن کل تاخین توران و فرات هیچ دنگ توپ و چکان تان هاته بهستن دهل ترکیه پارتیا تفگر نیارسلون MHP جه برنامه خواه به بلجارتنا ترکی و به تندی ایریشی هدف کریه پارتیا مدپ لگوتارا خدا هدف و وک باسک سیاسی پدک بناس کریه کارنامه MHP جالی سروک و پارتیا دولتا باجات هاتیه خواندن دیسا مهپا تکس کریه که او به شیوهنه لگل قوناغا چاره سریه سروک مهپا دولت باخچغلا دیار کریه که پارتیا وان آمده به همو پارتین حکومتا پیک بینه لنه هدپا و نه سروک مهپا را گیهاندنه که مهپا باسک سیاسی سرکه پککه لو ما او تکس دکن که هدپا جی ترورستن دیسا لباکوری کردستان لپارزگاه آمده دا قازاغا که ترافیک دا پولیسین ترک دا جیانا خوشدست دانه و 11 ولاتین سیویل جی بریندار کتنه لگوری آگاهیان جبویره که ایرو لسر ریا دنابرا باجار آمده و نافچه فرخینه یه باکوری کردستان دا 15 که پولیسین ترک لأوتومبیل که سیویلان کتیه و دا انجام قضای دا پولیس که ترک جیانا خوشدست دایه و 11 ولاتین سیویل جی بریندار کتنه هر روسا و جبر وی بیاره ریا فارقین و آمده تا دمجمیران گرتیمه. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان دو آخفتنه که دا گوتیه که اگر او آشتیه بخوازنده و هر تم جبو شرجی آمده بن. سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان لإستانبول بشداری مراسم ناوند آده کابو و آخافتنک جبو بشداریه که پیشکش کرد. رجب طیب اردوغان وها گوتیه که دیپلماتیک به پشتگیری لشگری دوی دنیو ریدا بهلا و صبر ترکیه تنایه که بمینه دنیو ریدا. اردوغان شر و پفچونین جمعه تیرمها ایسال وایین لباکوری کردستان دست پیکرنه ببرانی و گوت که دوی او خواج همو آلیان و آمده بکن و که ماسین خواه تمام بکن و دوی او بر با آرمانجن خواه و هرن پیش. دوی دمل دستا ام هلیکوپتران تانگ و بالافر و موشک و چکین خواه بیکی ماسی آمده بکن. بویارین لترکیه که بری سه حیوان و دقاومن دیاردین رژیمه که دریا روخاندن دا دیار دکه لی صدمین ویه که چنه و چه لپیش روژا وی ولاتی هیا نوچه گیهانه ریاد علی لسر وان خالان راوستی و افرا پرجمر آمده کری ام تاماشد. هجمارek navnîşan didin diyarkirin ku rejîma Tirkî ber bi rûxandinê vediçe.
هێزا ئەلمانی یا گرێدایی ناتۆیê xwe ji Tirkiye vedikşîne ew li gorî hin siyasetmedaran ku hêzên Ferensî û yên Belçîkî jî wê bikevin heman riya Almanyayê. Tê ragihandin ne ku gavên xirabiyê di hundirî mala Tirkî de di zûtirîn dem de ber bi paş ve têne avêtin. Herwiha ji hêla warê aborî ve û piştî derbasbûna 3 salan li ser destpêkirina şûreşa Sûrî, buhaya dolarê Emerîkî û li gorî lêraya Tirkî gihabû 2 lêre û 65 qiriş. Lê îro ew bi 3 lêre û 5 qirişan tê firotin û di encama vê bobelatê de aboriya Tirkî wê bigihêje nîvê asta xwe ya berê. û ev yek wê bihêle ku NATO lê vegerekê derbarê rewşa Tirkiye çêbike û ne tiştekî veşartî ye ku derketina wan hêzan ji Tirkiye wek agahdariyekê bû ku ya Tirkiye siyaset û helwesta xwe derbarê hin mijarên ne li gorî xwestekên NATOyê biguhere yan jî ew ê ji NATOyê were derxistin. Li gorî hin şîrovekarên siyasî ku piştî derxistina Tirkiye ji NATOyê ew ê di çêkirina çekan de mijûl be yan jî wê çekan ji Rûsyayê bikire û di encama vê yekê de bêtirî nîvê aboriya Tirkiye bikeve warê kirîn an çêkirina çekan û di vê yekê de siyaseta wê ya derve wê aloz bibe û hevalbendên wê bibin heman hevalbendên rejîma Sûrî û ew ê dest bi avakirina têkiliyan bi Îranê re jî bike ku ew jî hevalbendekî rejîma Sûrî yê bihêz û sitem li rojhalata navîn li hemberî Amerîka û welatên Ewropî disekine û ev yek jî ne li gorî helwesta NATO ya eşkere kiriye û ew ê ji NATOyê derkeve û tê zanîn ku Tirkiye bi tevaya hêza xwe derbasî NATOyê kiribû. Piştî li hevkirina petrolê di navbera Tirkî û Herêma Kurdistanê di sibata borî de û seredana Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Berzanî bû Amedê herêm bibû hevalekî nû ji Tirkiye re. Lê dema ku NATO helwesta nerazîbûnê derheqê Tirkiye diyar bike herêm jî wê li gel heman helwestê bisekine ji ber ku berjewendiya Berzanî wek serokê welatekî Kurd ne li gorî berjewendiyên Tirkiyeyê ku ew ji hêla xwe ve li dijî Kurdan her dem disekine û alîkariya terorê li ser sînorê Sûrî bi awayekî eşkere dike. Hevdem pirsa ku di civaka siyasî de têkirin ew e ku di encama bûyerên Tirkî de wê çi li pêşiya Herêma Kurdistana Iraqê bisekine ku serxabûnê biragihîne. Li Tirkiye û di van çend heyvên borî de gelek tevliheviyên siyasî yên navxweyî diqewimin çi ji hêla helwesta Erdogan derbarê calekiya Partiya Gelan a Demokrat HDP û çi ji hêla bersivên leşkerî yên Tirkî li ser tekoşîna Cezîra Botan ya ku tê de di heyva nihan a borî de sû di kesên Kurd jiyana xwe ji dest dabûn. û ev yek têkbirina operasyona aştiyê di navbera Tirkiye û PKK de ji hêla AKP ve eşkere diyar dike. Tirkiye û tevî pêşketina wê ya aborî û siyasî di 5 salên borî de helwesta xwe neguhert û siyaseta sitemkariyê li dijî Kurdan nerawestand. Herwiha di şoreşa Sûrî de gelek xelat bi dest xistin wek vekirina deriyên sînorî ji penaberên Sûrî re û di encamê de ew li pêşiya raya giştî wek welatekî pêşketî ku penaber û koçberên Sûrî hembêz dike hate xuyanî kirin. Di heman mijarê de Tirkiye dest bi awayekî serbest dirêjî hundirî Sûriyê dikir. Lê dema ku mijar bi wêrankirina Kobaniyê helwesta Tirkî ew bû ku Kobaniyê mijarek navxweyî ye û di heman demê de Serokwezîrê Tirkî Ahmed Davûdoğlu dabû diyarkirin ku em nahêlin Kobaniyê bikeve. Lê di heman demê de deriyê sînorî di navbera Tirkî û Sûriyê ji aliyê Siroj û Kobaniyê ve li pêşiya birîndarên Kurd dihat girtin herwiha Kobaniyê wêran bû. Riyad Alî, Orient News. Li Herêma Kobanî sala nû ya xwandinê dest pê dike û nêzî 5,000 zarokî jî derbasî dibistanan dibin. Li gorî agahiyan ku îro li Kobanî 7 dibistan di hundirê bajêr da û di 150 dibistan li gundewarên herêmê hatine vekirin û derdora 5,000 zarokî jî derbasî dibistanan bûne. Herosa hejmara mamosteyan gihîşte 710 mamosteyî û dê karnameya xwandinê ji asta yekemîn ta asta suyemîn bi zimanê Kurdî be. Ji aliyê xwe ve Komîteya Perwerdeyê ya Herêma Kobanî ra gihandiye ku madeya netewperwerê ya Sûrî bi madeya netewa demokratîk hatiye guhertin. Hêjayê bibirxistinê ye ku beriya êrişên li ser Kobanî hejmara xwendekaran di dibistanên Kobanî de derdora 50,000 xwendekarî bû.
دوهل باجار هولیر روزنامه‌وان کردیه بناو مسعود آرتین کو خلک باجار کوبانی رجاوی کردستانیه جبر گرتن الکتریک جیان خوش دست دا. مسعود آرتین کارمند بش نوچه رجاوی کردستان د کانال کردستان 24 بو و او بخوا خلک گند مزغنه به سر باجار کوبانی ویا کو بو 10 روزن هولیر جبر گرتن الکتریک جیان خوش دست دا. لباجار میلان ولات ایتالیا کوما گووند یا سابلاغ باجار مهاباد رجلات کردستان د فستیوال ناو دولتی دا بشدار بویه. کوما گووند یا سابلاغ و جنو و 140 ولات بشدار آستا یکمین لدرخستیه و کومه گووند لسر مالپرا خواه بلاف کریه به روجین در باسبوی دا د فستیوال ناو دولتی دا لباجار میلان آده 2015 دا لولات ایتالیا کوما وان بشدار ببو و چند گووند کردی پیشکش کربون. هجای گوتنه کو اف نجار یکمینه کو کومل گووندن کردستانه د فستیوال جهان دا د آستا یکمین دا خلاتان وردگرن. د داویا بولتنا مدا دوباره کرنا سرنوچه. جبر ترسا توپن فروكين روسي چكدار داعش مالبات خواج رقع درافين العراق ولت الحميس دست دنين سر ملك ملاطيان فروكين روسي هجمارك دافرو بنجهن ولاطيان لجندوار حمس وحلب توباران دكا وحكومة بريطاني دبيجا بتنه 5 سديج إيريشن روسي لدجي داعشين ریوبریا خسری پشتگیری ایریشن روسی لسوریه دکه و هفسروک پیدا دبیجه لروجاوا داعش نمایه و اگر پیشمرگین روجاوا براوانی گل دخوازن بلا هر انجرال بزو عزازه و شر بکن. بوی اوایی ام گشتن داویا بولتن اخویا ایرو حتی بولتن صبا هر شد و بختوار.